Moje ime je Nemanja Vujić, studiram ekonomski fakultet. Bio sam u Ocean City-u i radio sam posao servera, basera, foodrunnera i landscape. Jedan od poslova koje sam obavljao jeste bio server, satnica je bila 2.15 plus bakšiš koji se kretao između 50 do 150 dolara. Drugi posao koji sam obavljao jeste landscaping, njega sam obavljao u Milionarskom ostrvu. Nakon radnog dela programa imao sam mesec dana da putujem, dobro sam ih iskoristio. Prvenstveno sam išao u Washington na jedno noćenje, kasnije Niagara, Boston, Miami, kasnije sam otišao u Porto Riko na 5 noćenja, New York, Las Vegas, San Francisco, LA i u povratku još 12 sati u Parizu. Da, vrlo rado bih otišao na program, ponovo. Pošto sam bio veoma rizičan student, tražio sam agenciju koja će najviše meni odgovarati i sa kojom ću moći na najbolji način da se informišem, nađem dobar posao, prvenstveno zbog toga što sam bio rizičan. Hteo sam da vidim na koji način da što bolje prođem viziranje, što mi je agencija Ideas veoma pomogla sa njihovim programom pripreme za viziranje, a pogotovo i priprema za posao koji smo imali za intervju, kao i engleski jezik, priprema za servera.